Ni Arutwo a thukuru wa KMTC Nyeri makirurungana makiregana na guthamio kwa Zipora Njeru uria ukoretwo ari mwarimu munene wa thukuru uyu. Ni mwarimu uria marauga ona ndaninite mwaka umwe kuma aheo wira ta murugamiriri wa thukuru ucio kahinda-ini ka mwaka umwe uria akoretwo thukuru-ini uyu. Sisi kama wanafunzi tumekataa hayo maneno kwa sababu mwalimu mkuu alikuwa ameleta mabadiliko mengi kwa shule. Arutwo aya makirurungana nginyagia ofici-ini ya gavana kuria mekwendaga aingirire ndeto iyo. Mutari wa thirikari ya kaunti ya Nyeri maundu-ini ma watho akimerera kumateithiriria kwandika marua ma mateta mao kuona thukuru uyu uri rungu rwa thirikari nene. Ari marua maria metereire nginyagia mandikwo mbere yao ya kumururuka ofici-ini cia kaunti. Only help you to transmit the letter to the right offices, but otherwise the county governor, the county government would have no power. But we are going to help you. Kuma hau marurungana macokete thukuru-ini no mehita ati gutire githomo giguthie na mbere nginyagia mwarimu ucio marenda acokio Nyeri. Mesema leo hawataenda darasani, kesho hawataenda darasani, kesho kutwa hawataenda darasani hadi vile tutapata suluhu ya tatizo letu. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti ya Nyeri, njitagwo Martin, munene.